tubahaye ikaze mu isomero aho tubagezaho amakuru y'ubusesenguzi ku ngingo zigiye zitandukanye. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku makuru yagiye avugwa acaracara hirya no hino, byaravuzwe guhera za 2013, 2023 biravugwa, ndetse na 2024 biravugwa, aho wasangaga mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye harabwa hacaracara amakuru avuga ko Papa Francis ashobora kuba agiye guha umugisha ubutinganyi. Inkuru hirya no hino, Papa Francis mu nzira zo guhesha umugisha abatinganyi muri kiliziya. Papa Francis yemereye aba bana bahuje ibitsina gusezerana, n'izindi ngingo zigiye zitandukanye. Ahangaha rero icyo turi burebeho ni ugusesengura, ni ukwicara tukareba ngo ese koko Papa Francis yaba yarigeze aha umugisha ubutinganyi? Ese nk'uko byagiye bivugwa kenshi ahantu hatandukanye ko Papa Francis yagiye agaragaza cyangwa se agerageza guha nk'umwanya cyangwa se kwiyegereza aba bana bahuje ibitsina, kubereka ko nta kibazo kuri bo, kubereka ko nabo ari abantu nk'abandi bakwiye guhabwa umwanya. Ese koko ibi byaba bisobanuye ko Papa Francis yaba yarahaye umugisha aba batinganye? Hari inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Reka twifashishe inkuru yanditswe na igihe.com ku itariki 3 2023, aho yavugiraga iti umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yasabye abasenyeri Gatolika kwakira abaryamana bahuje ibitsina ndetse abashaka kubana nk'abashakanye bagaheshwa umugisha, ariko ntibyitiranwe n'isakaramento ryo gushyingirwa. Ibi ngibi bivuze iki rero? Papa Francis yagaragaje ko kuba abantu bahabwa umugisha nta kintu bitwaye, na cyane ko kabone n'ubwo umuntu yaba ari inkozi y'ibibi, yaba ari umunyabyaha ku rwego runaka, ariko bitavuze ko bihita bimugira igicibwa ku buryo atari uwo guhabwa umugisha. Gusa atsindagira, ashimangira yuko isakaramento ryo gushyingirwa muri Kiliziya Gatolika rihabwa umugore n'umugabo, kandi bigendanye n'uko bavutse. Niba umugore yaravutse ari umugore, apana bino byo kwihinduza igitsina ngo umuntu yari umugabo yihinduye umugore, umuntu yari umugore yihinduye umugabo. Aba bana ni abantu b'ibitsina bitandukanye. Rero iyi nkuru ikomeza igira iti, inkuru yacicikanye kuwa 2 Ukwakira 2023 mu binyamakuru mpuzamahanga bitandukanye birimo The Guardian, bitangaza ko ibyo ari bikubiye mu ibaruwa uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yanditse kuwa 11 Nyakanga 2023, ubwo yayigeneraga abasenyeri badashyigikiye ibitekerezo bye ku baryamana bahuje ibitsina. Papa Francis yakomeje kugenda agaragaza yuko kabone n'ubwo Kiliziya Gatolika itemera cyangwa idaha umwanya aba babana bahuje ibitsina, ariko akomeza kugenda agaragaza yuko aba nabo ari abantu bakwiye gutekerezwaho, badakwiye kugirwa ibicibwa, bakwiye, niba ari uguheshwa umugisha nabo bakwiye guheshwa umugisha nk'abandi, ntibahindurwe ibicibwa. Ibi rero Papa Francis ntabwo yabihurizagaho n'abantu bagiye batandukanye, ari naho kenshi na kenshi wasangaga ibitangazamakuru bimwe na bimwe bimwibasira bavuga ngo Papa Francis yemereye abatinganya ibi ngibi, cyangwa se yemereye abaryama bahuje ibitsina gusezerana, cyangwa se yabahaye urubuga. Ariko mu by'ukuri icyo yakomezaga kugaragaza ni nka bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo ibyaye ikiboze irakirigata. Ibyaye ikiboze irakirigata bivuze ngo kabone n'ubwo ari abo batinganye, ariko we yavugaga ko nabo ari abantu bakwiye kwegerwa, bakwiye gufashwa, bakwiye gusengerwa, bakwiye guheshwa umugisha, na cyane ko yigeze no kuvuga ati njyewe ntawe ndiwe wo gucira aba bantu ho iteka, kubera yuko umunyarwanda niwe wavuze ngo umuntu umenya aho acumurira, ariko biragorana kumenya aho yicuriza. Rero iyi nkuru ikomeza ivuga ko umuryango wa New Ways Ministry ukorera ubuvugizi abo mu muryango w'abana bahuje ibitsina bo muri Kiliziya Gatolika wasamiye hejuru ayo makuru, wemeza ko iyo ari indi ntambwe itewe mu kuba bawubarizwamo bahagararirwa ndetse bakakirwa muri Kiliziya badahawe akato. Vatikani iracyemera umubano w'abagiye kurushinga nk'umugore n'umugabo gusa. Mu bihe bitandukanye Papa Francis yagiye agaragaza ko abo mu muryango
w'aba bana bahuje ibitsina nabo badakwiye guhezwa muri kiliziya, ndetse ko umubano wabo ukwiye gushyigikirwa. Mu mwaka wa 2013 ubwo yabazwaga n'itangazamakuru ryo muri Brazil ku bivugwa muri kiliziya gatolika ko bamwe mu bapadiri baba baryamana kandi bahuje ibitsina, yatangaje ko ibyo ntacyo bitwaye mu gihe baba baryamana ntibareke gukorera Imana. Ati niba umuntu ari umutinganyi agakomeza gushaka Imana ndetse akagira ingeso nziza, ndinde wo guca imanza. Nubwo Vatikani itigeze yemeza ko niba kiliziya gatolika izemera ku mugaragaro ibyo kuba abaryamana bahuje ibitsina bakwemererwa gushyingirwa, ariko abapadiri bo mu bihugu bitandukanye birimo iby'Uburayi bashyingira abaryamana bahuje ibitsina. Gusa kugeza kuri iyi saha Papa Francis nyakwigendera witabye Imana avuga we yitabye Imana ibingibi byo guha byase byo kwemerera aba bana bahuje ibitsina gushyingirwa bitari byahabwa umugisha. Cyakoze intambwe yateye yababwiye yuko ari ibintu bishoboka ko bashobora guheshwa umugisha, ariko uko guheshwa umugisha kukaba gutandukanye n'amasakramentu asanzwe yo gushyingirwa, kuko hashyingirwa umugore n'umugabo kandi bavutse uko nguko ari umugore n'umugabo. Rero ngira ngo ni Papa Francis ni ibintu byinshi yagiye akora, ni ibintu byinshi yagiye agarukaho azanibukirwaho. Icyo naringamije no kubibutsa ko hari bimwe bimwitirirwa ko yavuze ariko atavuze. Hari ibyo ibitangazamakuru bitandukanye bigenda bimwitirira ariko atigeze akora, nk'uko yabyukundaga kubivuga avuga ati jyewe ninde wo gucira abantu imanza, uko biri kose Imana niwe mucamanza. Papa Francis wamaze kwitaba Imana, Imana imuhuriho uko ridashira, hanyuma ubundi Imana niyo mucamanza. Twe turabakunda cyane. Iri ni isomero ubundi ni nka library, ni inzu y'ibitabo. Iri ni isomero, mukore subscribe kugira ngo mujye mugezwaho amakuru menshi meza atandukanye kandi ku gihe. Turabakunda cyane.